byakagaba akatangira mu district ya Kasesero akashatu nyamwabazyo abiri ari bundu bujo kandi nahendera izoba mu Fortportal hamwe na Kabarore ariko gambo n'abanyamakuru IGP yashobora kwa bebe kwerinda bacira umuntu bakora ibyo kucondoza okureba ngo bamanye inshunga zo kurumba hamwe n'ebiru kubukwataho. Investigations are going on. Once our files are ready, they will be taken to the office of the DPP so that they can check and see what evidence is there on the different crimes. Byakagaba yashabicuru kwataho ukurebuka ngo batekaho inkwatansa hamwe nabyo kwerinda ukurebuka ngo baritaho bisinje omucanga. It's important that we all get together, security with other stakeholders like the cultural institutions, the religious leaders, the civic leaders, and everyone, so that we can communicate properly and be sure we are on top of the security situation. Umurutayo rw'irizoba yabwanabwana n'abebembezi b'obukama bwa Toro hachikar karuzika. Orumuhikirwa w'obukama bwa Toro Right Honorable Calvin Armstrong Romire yahamya ko obukama nubuza kwatanisa n'ebyo kwerinda okubasa kurinda obusinge. Ntwaragana na polisi na government ya Uganda kuranga abantu twino obusinge mu bikaro byetu bya Toro byabere hijore mukabimanya baitu police forces na military UPDF nibatuyamba kukoragana naitu n'okwetegereza ensonga z'abantu baitu. Romire yashabe minyeto okwetantara okwetaba ombikoro bibi nk'ebyobuzihambuki. Nkahandike kandiko ninsaba kukiramo n'insinganto mutetaba mbintu byo kubabuzabuza kutabatabura obusinge twere n'obusinge myaka 80 no kutekamo yokorara kutungira obusinge na government yana. Abebembezi bashabe kwerinda okwatansuza hamwe bakahindura enteekateeka y'abantu hamwe no kwongeraho abyo kwerinda omucanga bari kushoborera ku ogutara umurundi gwo kubanza ekizibu eki nekibaho. Challenges ziguma zija baitu ekinyakuro what is important is the capability and the capacity ngobuze kwija nizisanga ekisike kyamani in terms of security. Nimba saba leka turole ngo abantu ine mikono ebiri twina amaisa abiri leka tukole obora ino musidi gendo olime ine kibanza gendo olime obora bonende cyokora cyo natirisi irundira haine tawuni kibanza cyo kwezoku abantu abatari kumanywa bakatahira district ziri mu Fortportal Kasese bundu bujo kanda bakabine muhoro butida hamwe n'embundu kanda bamwe bakakwatwa kanda abandi bitwa. Amakuru agagasha kwa Justin Nyakeisiki abwatali West mu Fortportal.